Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Total Warhammer 3 honetara. Eta ongi etorri agian All War mod honetara. Gaur gertatzen dena da mod hori frogatu nuen egun horretan aktualizazio bat egon zela eta printzipioz desaktualizazio bat dago, baina azkenengo begiraketa egin nuen eta aintzat moda agertzen da erakit jogatzeko posible izango den, baina izango da kampaina herria, The Old War, Imperio eta Boris Todbringer. Mapa hori da Midland eta bizango ditzateke gure aserako tokiak elur zonaldeetan eta eta kaosaren erreinuko tokietan eraikuntzak egiteko eta arazoak izango ditzakegu, baina imperioan zehar nahiko hau apur bat Boris Todbringeri buruzko informazioa eta imperioari buruzko informazioa, eraz, funtzionatzen duen. Eta rola jokatu aldugu Middenheimekin. Naiz eta horretarako mod bat erabili behar den. Boris eta Duke Gorria da hasieratik jokatu ezin daitezken lo legendarioa jokoan daudenak. Edo bestela zigora Bladekin berriro. Vale, Kazrak. Bala, mapa ikusten duzuen ez, oso handia da. Beraz, zonalde asko dauzkagu arakatzeko. Eta abar Middenheim hobetu beharko dugu. Arrezi eraikiz eta Middenheimen askunde jarriko diogu. Askundea bat eta Dracwall kontuan izan da hortzuk nor dauden. The Empire. We have to So. Jaura aukerak. Who calls? This will bolster the nation. The Empire.
Yes. The Empire. Greetings on behalf of the Empire. Vale. So, All right. Greetings, my count. Sigma's will. Yes? Eskutudan aquí. greetings on behalf. Oraingoz ez dute zer nahi, hasta. What? Who calls? So, Garraburu hori. greetings, my countrymen. You come in. Who called? I hold the Nate. I will set aside. Badir hori oraingoz ez dute desertu ere. Nahi. Beraz, tokatzen zakon esango da pila bat sufritzea. Angor. Eta diru apur bat, baitan da pasa. Mapa asko zer handiagoa da, mundu zaharra nahiko handia zelako eta bar. Nola? Gautza, segatik ez digun guri eraso. Boris Tozbringarri. Ready. What? The nation calls. To the provinces. Hau parreki, zer moduz? Askundea. Yes. To war! Basotik ere gerturatu daiteke. Jarrik ez da. Zalditeria. Txanda, pas.
Borrokara, zure aski galduko dugu. Baina, beno. Gainera refortzuekin datoz. It will be done! Keep your heads down, men! They're casting spells! Beware the wizard! By the hammer! Have at them! Txikituko gaituzte berehala gainera. Besti horrak. Zuek etorri horra. Zuek tirekin. Ona. Zuek horra. Eta zuek hor bigarren lerro. Antzeko bat. Zalditeria. Horra, espatariak. Bringer. Asko sufrituko dugula kanpaina honetan, eta hori hasi berriak garela. Hori jarraitu borrokan, zuek. Tiregin kazraki.
Hau ezinezkoa zen hasieratik. Zenbat unitate ditugu denak, ez? Hori ezinezkoa zen. I serve Sigma. Praise be to Sigma. Torretas aparte ingo dugu tanke bat. Garko ditugu espatariak Sigmarrenak ezin ditugu. Honored to serve. Kazak Dawat Kwe. Ready to serve. Ez dakit ze gertatuko den. Victorioa da. Esperientzia. Hori guretzat ona da. Gainera unitate horiek erreklutatuko ditugu bai ala bai. Servant of the faith. By Sigma. True servant of Sigma. So, greetings, countrymen. I welcome your offer. Ready. All right? Yes? The Empire. Inor ez dago gerran inorekin, ala? What? Surely an agreement will be reached. Very well. Sigma, greetings on behalf of the Empire. Now what brings you here with a sheathed blade? On it! So, Approach and make your...
Besteko orengo ez dute zer nahi. Vale, conforme. Zer beharko ditugu hastiak eta horretarako denbora beharko dugu. Warlock of scathe and blight. No, zer dauzkate. Ungurrak. Gors. Ungur gehiago eta ungur Ever vigilant. salbaiak. Vale. Ostland. Diru. The Empire. This will bolster the nation. Protector of the weak. I will marshal the men. Itxaron. Zalditeria garrantzitza izango da. Lerroa mantentzeko. Eta zalditeria. It is time. By Sigma's right. Hemen itxango dugu. Rackwall. Dirua.
Miden genin barko dugu ezin dartzu. Horrengo txandan, ona etorriko gara erasora ea kasra kendu aldugun erditik. Eta beste begiak entzen diogu maintzat. Baina Gotek eta Felix izateko denbora beharko du. Diru gehiago. Yes, my lord. Sigmar compels us. Sigmarite Arch-Lector. I serve Sigmar. Sigmar is with us. So, It is impossible. Nola, Here ezin to dela. serve. Cast evil out. Absolutely not. Ez gara hiltzen. Bueno, vale. Zatik ezin dugu. Zer bat balio du. 3.000, vale. Hurrengo txandan borrokara. Greetings, my countrymen. You come in peace. Stirland. Vale, zaitik ez. Saiatu bargar imperiokoekin ongi eramaten. Batez ere konde vampiroak ondoan dituztela jakin. Champion of the faith. What? Jogatuko dugu, noski. Gero agian behar baino gehiago sufrituko dugu borroka honetan, baina beno. For the Emperor! War is endless! Ready for war! Halberdiers! Rekoratzean, For Heldenhammer! arpulariak oro aiezeroak apur badatzeago. We serve France! Pistoliers! We await your orders! Zalditeria flankoetan. Swordsmen! Sigmar exalted! Sigmar commands! Faith is my shield!
Ni agertu alditugun apur bat eurak gure gana hiltzeko. We obey. For the Warhammer. Zehor batzuk izkutatuta daude, Formation! March! No lingering! In the name of the twin-tailed comet! Yes, sir! Quickly! At speed! hori da, zuek bitartean tiroa botatzen jarraitu. Foes of the Emperor! Let us show for the Heldenhammer! Powder dry! Jarraitu hor tiroa botatzen. To battle! Go! Taking position! Shoot them! We are promised a place of Sigmund times for doing this. Hori zona, morala emateko. Ready to serve! In range! Hori, zio jarraitu hor tiroa botatzen. Like the crown of the prophets! Sigmar commands! Shields up! Yes, General! Look to the sky for bloody moon! Yes, sir! Come, men! To arms! To arms! Izuek mantendu lerroa. Spot us the target! Crossbows ready, General! Granaldane, we're ready! Pistoliers! Send us out! Taking position! Eso, Raes. No lingering! The Empire ensures! All ranks Nadie fire! Ready for war! Hammer of the Empire! Pray for glory! Masen hor We borra are gara. Sigma's heirs! Zuek Take the joan ground! horra, flankotik. Pistoliers! Halberdiers! Eta orain zuek, Ready for war! Charge! Faith in the comet! Time for fighting! Halberdiers! zuek We lagundu obey! eskuineko flankoa. By Ulrich's wrath! The ground quakes! General! Ready for orders! The Heldenhammer! Sigmar guides us! Take aim! Take aim! Halberdiers! Yes, General! Shoot them! Sigmar, guide our fire! The Heldenhammer! Jarraitu horra. Vale, zonalde hau berazkuratu dugu.
Bueno, itzuliko diogu. Praise be to Sigma. The Empire. By the comet! Salditería. Sigmar compels us. The Empire. Protector of the weak. I go where I am needed. True servant of Sigma. Vale. Astiak izango ditugu, horiona da. Gainera bisoi dituztela, tribul bazan. Bai. Txanda, pas. I will listen, but my time. Karl Franz, bai. Karl Franzekin ongi dago bargara. Garrantzitsu izango delako etorkizunari begira. Step to it! Sigmarite Arch-Lector. Servant of the Faith. I serve the Heldenhammer.
Now's the time. Praise Sigmar. This is my land. Sorry, yes. Eta gu zergatik gaude gudan ba. Ah, Manenburgorekin ere gudan gaudala. It is good to see fellow sons of the... Animo, ez dakit ni zer pentsatu. to the provinces. Start the war! Champion of the faith. I'll crush them all! What does the Emperor bid? Surely an agreement will be reached. Zuekin ez gaude gudan. Yes? Now's the time. This is my land. Yes, my lord. Bai. Stop that! War calls! I don't agree. I will marshal the men. Attack! Jokatuko dugu.
Nahi ikututa daude gainera. Meridia, guide us! Ready for war! Soldiers of the Empire! Loaded, sir! Missiles at the ready! For Heldenhammer! Crossbowmen! We are Sigmar's heirs! Sigma Zalditeria calls! beti. Bankoetan. Great swords! Send us out! General! Zor rentezke hor. Pistoliers! For the Emperor! Now! Will be done! By the hammer! Sigmar calls! No lingering! Quick march! Take the ground! Attack! We are Sigmar's heirs! Taking position! On a drive! Ahí kantzonatu asko zero beto. The Empire endures! Yes! Wise counsel! Conditions acceptable! Hori hasi dira kotatz. Ready to serve! And it will be done! Look to the sky! A bloody movement! Ready! Moving now! Ready! Pistoliers! No lingering! For the Empire! Battle awaits! Hala, gaudilloren kontra. We await your orders! For the Emperor! Yes, my lord! Sigmar calls! Our steeds are restless! Prepare for combat! Yes, General! Hala. Tiro batzuekin ja aldin dute.
Más en Boris. Hey, come on here! Now we strike! Forward, man! Kill every stinking goblin! Kill everything! Hau guretzat. A ver. Who calls? The Empire. Yes, by Sigmar's will, come in peace. So be it. No haría nada. Gatik ez dago jaderena. Ba, hurrengoan aukeratu beharko du. Bestel ez dute zeur hartzen. Zogov. Now, to battle! Askunde gehiago. Txanda pasa.
It is good to see fellow sons of... Bai, hori guretzako beti izango da onuragarria. Akordio komertzialak izatea beste fakzioekin. Gairan whispers. Feel life flow. Hiru... Be still. Eta zu joan zaitez ona. Come forth. Gure aukerak. Raise your weapons! War calls! I will do anything for Sigmar. Ja. No. Diru gehiago. It is good to see fellow sons of the Ostland. Empire. Vale. Irabaztea da. I will marshal the men to strengthen the Empire. Jokatu dugu. Astea barko dugu lehen mailean gure armadan. For Heldenhammer! For Heldenhammer!
General. Take aim! Ready to fire! We await your orders! Great swords! Batera miratzean. Pistoliers! Boris Todbringer aurrean. A ver se Mateo. Wise counsel! Ready! Formation march! Moving now! No lingering! Yes, sir, quickly! To battle! Taking position! Take the ground! Quick march! Fire! Fire! Ready to serve! Quick march! Pistoliers! By Galmaras! Send us out! Now! For the Emperor! Itzera. The Empire endures! In the name of the twin-tailed comet! Spread out! By the gods, keep clear! Seething fire! Sir! As long as we draw breath, they will die! This Hala. Hemen da gure Boris Todbringer. blood of our heirs! King has my back. I promised his mother. Vale. Ea zer gertatzen den. Who calls? Boris Todbringer.
Moving off! Su Juan Ram. Midland. A ver si le hago. What brings you here? Aizu joan pizkanaka, arantza. Horkoak kendu beharko ditugu Imperionen zonalde honetatik. Come then. Only Northland. Sigma's god, Ulrich, can jump. Ai. Ah. Ostenmar. Ba, ziur asko hori izango da kaosaren erruz. Oblast. Midland. What you want? Let us move. I will do anything for Sigma. Moving out. Sube con Ram. Come forth. Yes? Approach us, friend, and make your offer. Of course. Zergatik daude hemen elfoak? Ez dakit. Guardian of the Phoenix, welcome.
Time is precious, so please make most astute. Vale. Hipotzako lehengo zizitugu topatu. Noiz eta dakigu non dauden. Sigmarite Archlector. I serve the Helden Hammer. Ever vigilant. Sigmar lightens my steps. Jade Wizard. Now, Sigmar compels us. Gairan Eso Whisper. tornará. I call thee relics of power. Yes, what does the Emperor bid? Ready! Attack! Get off, kid! Orcholance. Raise your weapons! Leopold von Wilhofen zengo duzu. Baina galpit guretzat. Bueno, agian erabili zakegu gero aldaketak egiteko. Welcome, my countrymen. Talabek lan. Bai. Gaina ordaintzen digute.
calls. Here to serve. I live to serve the Emperor. Arresiak eta dirua. It is good to see fellow sons of the Empire this day. Bai. Komertzio ere mesedegarri izango da guretzat beti. Into battle! For Heldenhammer! Approach us, friend, and make your offer. Bai. Orders heeded. By Sigma's right! Yes, my lord. Se beharko genuke. All right. By Sigma's will, come in peace. Agreed. Right. What? Approach us, friend, and make your offer. Yes.
By Sigma's will, come in peace. Empire's blessings, yes. So, welcome, my countrymen. Indeed. So, the Empire's unity on it. Armored in faith. These lands are ours by the right granted from the Lady of the Lake. What do you want? If needs must. Aquí no comen ni se mira. O sea, nire izatea da zonalde estrategiko bat. It is good to see fellow sons of the Empire this day. Now they'll see. Tyrant. Fear my malice. To the provinces. Zango nuke erasorik ez nukela izan beharko. Halere euskalo. Nuen ez dira fakzio asko agertzen. What? Ulric's will! Bai, Sod that. It is war. Fight for our nation! So, Your word is my command. Guided by Sigma. By Sigma! The Empire! who call? It is good to see fellow sons of the Empire this day.
nation calls. Wow. Welcome, my countrymen. Zuretzat. No te voy a estar de fuera. ¿Por qué? Porque no sé qué me quieres contar. No te quiero contar nada. A ver, ha mandado Saba. He sabido que el sábado 2 de diciembre es el partido. No es necesario tener que dejar cosas importantes y por eso os propongo que celebremos mi cumple el domingo día 3. Espero que le escribe Lía. Le dice, por nosotros no hay problema en hacerlo el día 2, que es el día de tu cumple. No nos pasa nada por no ir un día a San Mamés. Y Osaba Larry dice, ya lo ha dicho el socio, esto como Día 2. día 2. Le torren nago iparraldean. Shaften. The nation calls. For Heldenhammer! Jokatuko dugu. Ez dakit nola aterako zaigu, baina beno. Bueno, pantaiago daukagu ere bai, Ratero en la CIFO. Kaixo TFE. Hemen gaude The Old War moda frogatzen. The Empire endures! Halberdiers! Your artillery, Graf! Remember, lads, discipline is key. Cavalry ready! Bueno, estrategia datu beharko dugu. Ready for war! The Empire endures! The Empire endures.
Ah, bueno, baina asker ez ez aldat. Lehen lerroa hor. I am life. Aztia hor, hemen apurbasak abanatuta. By Ulrich's wrath! Magia ez dutenek eraginkortasun handirik ere ez dut izango. We are Sigmar's heirs! By Ulrich's wrath! By Sigmar, obey me! Boristo Bringers aldiaren gainean. Your orders? It will be done! Eta artilleria hasi tiroak botatzen nahi duzuenean. Hemen daukagu Boris Tothbringer. Borrokarago prest. Let us show! Look out! Spellcaster! Ah, bai, badaukatela. We are Sigmar's heirs! Enemy wizard spotted! Beware! Sigmar demands blood! Throw it. Enemy wizard spotted! For the Emperor! Quickly! Això ja t'ho flanqueratge. Usto de la porra berdin segur. Blade order. The Emperor will save us! Do not trust wizards! The ground quakes! It's our infantry! It is against Sigmar's teaching! Ready! Shoot! Fire! Sorcerers! Take aim! By Ulrich's wrath! Attack! Ready to serve! And wise counsel! Crossbowmen for the Emperor! Against Sigmar's teaching! Ready to fire! Spot us the target! Fire! Diamond claws. No. Weapons at the ready! Crossbows ready, General! I foresee their deaths! We serve France! Missile troops! Very well! War! Venga, da For Tothbringer. France! The Empire endures! Great swords! For the Emperor! Hore, zuen azterra laguntzera. For Heldenhammer! Quick march! Ready. Withdraw! General! No! Boris Tothbringer. Reserve lads! Time for fighting! Ready! Charge! Get them! Sorcery! Yes, General! For the war!
hammer! Yes, my lord! Attack! Crossbows ready, General! Sage wizard! Water! A battle! Sigmar guides Eso us! jarraitu hor. Crossbows ready, General! Conditions acceptable! Crossbowmen, we serve the Emperor! Our orders? We will kill them all! Missile infantry! Sigmar preservers! Take aim! Feel life flow! Heldenhammer! Withdraw! Missiles will fly! Find your targets! Ready for war! Battle wizards! At speed! With haste! Forward! For Heldenhammer! Eterazi dugu. Bueno, perrikoa baina eraztea. Ai. To strengthen the Empire. Bueno. Praise Sigmar. The nation calls. Praise be to Sigmar. Sigmarite Arch-Lector. Arch-Lector. By the comet! Yes, my lord. Hor ezin dugu ezer egin. Laure hor nontzeko dugu agarri. Txanda pasa. Approach us, friend, and make your offer.
Mapa oso handia da. Vale. Hunt and forage. We will. Target spotted. Close in and kill. This is ours now. Guretzat. Tracker of distinction. What's the quarry? I will marshal the band. Vale. Elfoekin. Azra. This is Athel Lauren, home of the... Of course. Moving off! Huntsman General. Pikutara. Orden. Harresi gehiago. Teodorik Gauzorren armada aldatu beharko dugu. Very well. Attack! War calls! Here to serve. Guided by Sigmar. The Empire! Honored to serve. I go where I am needed. Ready! What is that bringer? Eta hor orengo, señores. Holy hoots. Mira. Daliko dugu pikutara. Is it time? Who calls? Warrior of Sigmar. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, eta hurrengo